Казвам се Албена Рикова, от България съм. Доста време се борих с наднорменото тегло. Килограмите се качваха бавно и постепенно. Ходех на фитнес, инжекции, лекарства, но за съжаление нищо не помогна. Докато се свързахме в един момент с болница Мемориал, с професор Джушкун и направих тази крачка, която промени изцяло живота ми. Беше ми трудно в работата. Работата ми е свързана с постоянен учител по математика съм. Боляха ме много краката, движението беше трудно. Всичко си беше тежко, като движение. Отидох на родителска среща на децата, чинчето доста трудно ме побра. Категоричното решение ми беше, отидох в магазина да си купя, магазин, в който си купувам дрехи, нищо не ми ставаше. Излязах от магазина и реших, че това е начин. Звъннах, запазих си час и действах. Реших, че това е начина. След като започнах предоперативната подготовка, свалих 3-4 кг. След това една седмица, докато бях в болница, може би свалих още 5-6. Като се качих на кантара, ми се насълзиха очите, като видях колко килограма съм свалила. И сега съм 74 кг. Hastamız Bulgaristan'dan bize gelen bir hastaydı. Yaklaşık 9 ay önce kendisine bir obezite ameliyatı gerçekleştirdik. Bize başvuru yaptığında 121 kiloydu. Kilosuyla birlikte hipertansiyonu vardı, insülin direnci vardı. Bir de kalp ritmiyle ilgili farklı bir ilaç kullanıyordu. Gerekli tetkikler yaptıktan sonra kendisine laparoskopik sleeve gastrektomi yani tüp mide ameliyatı gerçekleştirdik. Aradan yaklaşık 9 aylık bir süre geçti ve bugünkü kontrolümüzde de kendisi 74 kilogram olduğunu tespit ettik. Oldukça bizim açımızdan iyi bir kilo değeri. Vücut kitle indeksi neredeyse artık normalize olma sınırına yaklaştı. Bugünkü görüşmemizde gene kendisine daha önceki görüşmelerimizde olduğu gibi bundan sonra nasıl davranması gerektiğini, beslenmesiyle ilgili neler yapması gerektiğini, egzersizi ne düzeyde yapması gerektiğini tekrar üzerinden geçerek anlattık. Hastamız tabii çok mutlu çünkü kilo kaybetmesiyle birlikte hem tansiyon ilacını bıraktı, ritim ilacı kullanmasına ihtiyacı kalmadı. İnsülin direnci tamamen ortadan kalktı. Çok daha hareketli, çok daha mutlu. Bugün tekrar Bulgaristan'a kendisini gönderiyoruz. Birinci yılda tekrar bir kontrole çağırdık. Kontrollerimizi rutinde ikinci yıla kadar mutlaka yapmak istiyoruz. Bu hastamız da çok uyumlu bir hasta. Hasta çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Obezite cerrahisini uygun hastalarda uyguladığımızda sonuçlar gerçekten çok yüz güldürücü. Hasta seçimi ve uygulanan merkezin de burada çok önemli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. По празниците, точно преди Нова година, той беше в България. Видяхме се с професора. Тогава се притеснявахме за времето, защото ни притискаше дали ще се възстановим бързо и затова отложихме операцията до юли месец. Но не си заслужаваше отлагането, защото възстановяването наистина е много бързо. В рамките на 4-5 дни всичко приключва. Излизаш нов човек. Обслужването в болница Мемориал е страхотно. Преводачите са разкошни хора, вечно са на линия. Няма момент, в който да се е наложило да се потърсят за някакъв превод, защото аз не знам турски, признавам си. С английския не се справям. Винаги можеше да се разчита на тях, буквално денонощно. Сестрите бяха разкошни. Медицинския персонал нямам думи. След операцията се чувствам нов човек. Полезен за семейството си, полезен за децата си, полезен за работата си, полезен за себе си. Благодаря на професор Джушкун, благодаря на Мемориал, благодаря на всички, на целия персонал на болницата.